Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriwe muri Kongo Kinshasa. Ihuriro FCC ry'ibumbiye imitwe ya politiki irwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryatangaje ko rishyigikije Joseph Kabila mu rugendo rushya yatangira guharanira impinduka mu gihugu. Tariki ya 15 kwakira Kabila n'amukikiye bahuriye Nairobi muri Kenya bashinga ihuriro ryitwa Sovora RDC rifite intego yo gukemura ibibazo bimaze imyaka myinshi byugarije igihugu. Ihuriro ryatangaje ko mu gukemura ibibazo rizashingira ku bisubizo 12 Kabila yatanze muri Gicurasi ubwo yagezaga ijambo ku banyekongo birimo guhagarika ubutegetsi bw'igitugu, gushyira imbere ibiganiro bidaheza, gusenya imitwe yitwaje intwaro no guhanira n'ibihugu by'abaturanyi. Urukiko rw'igisirikare cya Kongo muri Nzeri rwakatiye Kabila igihano cy'urupfu nyuma yo kumuha ibyaha birimo kugambanira igihugu, ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyokomuntu no kuba mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko. Leta ya Kongo ishingira kuri iyi dosiye igaragaza ko Kabila adakwiye kwitabira ibiganiro by'abanyekongo bashaka gufasha igihugu kubona amahoro arambye, ahubwo ko mu gihe yamugeraho yamufunga agahanwa nk'uko urukiko rwabyanzuye. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo aherutse kubwira Perezida Tshisekedi wa Kongo ko Kabila abaye yishwe nawe ashobora gukurwa ku butegetsi bitewe n'uburakari bw'abashyigikiye Kabila. Guhezwa muri politiki ya Kongo niyo byatumye Kabila ashinga ihuriro rishya ryiganjemo abanyapolitiki bahunze igihugu n'abashakishwa n'ubutabera nka Matata Ponyo wa minisitiri w'intebe w'iki gihugu. Icyari gisigaye ni ukumenya uruhande bari basanzwe bashyigikira Kabila muri Kongo Kinshasa bahagazeho, abo ni nka Vice Perezida w'ishyaka PPRD Obe Minaku, umunyamabanga uhoraho Emmanuel Ramazani Shadari, Ferdinand Kambere n'abandi. Ku itariki ya 23 kwakira abayobozi mu rya FCC biganjemo abayoboke ba PPRD bahuriye mu nama baganira ku ishingwa rya Sovora RDC n'imigambi Kabila n'abandi bashyigikira ihuriro rishya bafite ku gihugu. Mu itangazo abayobozi bashyize hanze bamenyesheje abanyekongo ko FCC ari umunyamuryango w'ihuriro rishya kandi kwishyigikira imigambi yaryo yose. Bagize bati FCC ihuriro rya nyakubahwa Joseph Kabila Kabange rigizwe n'amatsinda menshi, imitwe ya politiki n'imiryango. Ni umunyamuryango wa Sovora RDC. Iriho ryatangaje urugamba kugira ngo ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu kandi bidaheza bigerweho, rirwanye ihinduka ry'itegeko nshinga bityo rihagarika ubutegetsi bw'igitugu. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya ku itariki ya 23 z'ukwa 10 yatangarije Africa Radio ko Kabila nta ububasha afite mu iki gihugu bityo ko nta kizima ashobora kukigezaho. Muyaya yaravuze ati ni umuntu wahise wahurije Nairobi wahamijwe ibyaha. Abaturutse ubutabera bahuriye ku kintu kimwe, kwanga Perezida Tshisekedi. Kabila Kabange yategetse Kongo 2019 ubwo asimburwa na Tshisekedi yabaye umusenateri kugeza ubwo urukiko rwamuhamije ibyaha. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania n'abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwe urukiko rwa Tanzania rwateje agaciro ubusabe bwa Tundu Lissu uyobora ishyaka Chadema wasabaga kurekurwa by'agateganyo mu rubanza kurikiranyweho icyaha cy'ubugambanyi. Icyo cyemezo cya tariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 cyafashwe n'inteko y'abacamanza batatu iyobowe na Dunstan Ndunguru afatanije na James Karayimaha na Ferdinand Kiwonde nyuma y'uko bunganira Tundu Lissu basabye ko yarekurwa nyuma y'uko urukiko ruteje agaciro ibimenyetso by'ingenzi byari byatanzwe n'umushinjacyaha. Urubanza rwabereye mu ishami ry'urukiko rukuru rya Dar es Salaam aho bunganira Tundu Lissu basabye ko umukiriya wabo arekurwa by'agateganyo nyuma y'uko umushinjacyaha busabye kuburanisha ryimurwa ku itariki ya 3 Ugushyingo kubera kubura k'umutangabuhamya. Bwavuze ko abatangabuhamya bose bwari bufite bagombaga gutanga ubuhamya bashingiye ku mashusho n'amajwi byatejwe agaciro n'urukiko mu iburanisha ryabaye ku itariki ya 22 kwakira. Abunganira Lissu bavuze ko ubushinjacyaha bwabuze ibimenyetso bityo umukiriya wabo akwiriye kurekurwa by'agateganyo, ariko ubushinjacyaha bwanze ubwo busabe buvuga ko icyaha cy'ubugambanyi kidashobora gutangirwa ingwate nk'uko biteganywa n'amategeko ya Tanzania. Umucamanza Ndunguru yavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo gusubika urubanza kubera ko umutangabuhamya ufite ishingiro kandi bwemewe n'amategeko, yongera ko ibyasabwe kugira ngo Lissu arekurwe bitubarije itegeko. Lissu yari mu rwanya ubutegetsi bakomeye, yafashwe tariki 9 z'ukwezi kwa 4 y'umwaka kuvuga ko amaze iminsi arenga 200 afunzwe by'agateganyo akurikiranyweho icyaha cyo gushishikariza abaturage kwigomeka kuri leta. Urukiko rwongeye gusubika urubanza rugera ku itariki ya 3 Ugushyingo nyuma yo kwemera ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kongera igihe. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika maziko perezida w'ishyaka NUP Bwana Cyangugu Mathias Bobo Wine yamaganye itorwa ryawe nyine rya Anita Amonge umwagara abagore mu karere ka Bukedeya, ahamya ko ari umusaruro wo kudakorera mu mucyo wamunze ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Anita Amonge asanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda. Kuba yaratorewe guhagararira abagore bivuze ko azahatanira umwanya asanzwe wo mu nteko ishinga amategeko. Robert Kyagulanyi basanga ko uyu mugore abandi babujijwe kwiyamamaza ari ikintu cyimitswe ku butegetsi kuko ngo hari abandi bakandida mu ishyaka rye bimwe mu mahirwe yiyamamaza wenyine. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Uganda yamaganye mu magambo ya Kyagulanyi uri muhatanira kuba perezida wa Uganda umwaka utaha, amubwira ko gushaka imyanya mu butegetsi agendeye ku iturufu ry'amoko rironda akarere abanya-Uganda babihaza atazongera kubirisha ukundi. Kyagulanyi yamaganye itorwa rya Anita Amonge mu gihe mu ishyaka NRM abereye vice perezida ku rwego rw'igihugu. Amakuru ava ko yabihawe mu buriganya, abakandida bamwe ngo baranijwe abandi babuzwa kugaragara ku munsi nyirizina w'itora ku buryo yisanze ari kandida rukumbi kuri uyu mwanya. Amashyaka arwanya ubutegetsi muri Uganda akunze gushinja Perezida Museveni ko yikuye ubutegetsi ndetse ko yakiraho amananiza kugira ngo bataba umwaka. Nawe ishyaka ODM Raila Odinga muri Kenya ryemeje ko rizaguma muri guverinoma ihuriyeho kandi rizashyigikira perezida muto mu matora ari imbere 2027. Raila Odinga witabye Imana ejo bundi yumvikanye na William Ruto bashyiraho guverinoma bemerejweho nyuma y'urupfu rwe muri umuna we Oburu Odinga niwe wafashe inshingano zo kuyobora ishyaka. Yemera ko gahunda yatangijwe n'umuvandimwe
igikomeje 2027 ishyaka ODM rizashyigikira Perezida William Ruto uzaba ushaka manda ya kabiri. Hanyuma ariko guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko Burundi bufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa biri mu bibangamiye amasezerano rwasinyanye na kiriya gihugu, ibusaba gutera intambwe bukareka kongera amavuta mu muriro. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Ukweli Times. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko nyuma yo kumutwe wa M23 wari umaze kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu hagati ya Mutarama na Gashyantare mu mwaka, Burundi bwegera u Rwanda busaba ko ibihugu byombi byaganira mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi. Ingabo za M23 zigaruriye mu gihe nyuma yo gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirimo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi n'abandi barwanyi batandukanye. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko inzira Kigali n'Igitega barimo yaje guhagarara kubera ko Burundi bwakomeje kohereza muri Kongo ingabo, ibyo yagaragaje ko bibangamiye amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinye na Kongo Kinshasa muri Amerika uyu mwaka. Muri Afurika, Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yirukanye Jenerali Christopher Musa wari umugaba mukuru w'ingabo za Nigeria nyuma yo havuzwe amakuru y'ibihuha by'igerageza ryo gukora kudeta mu gihugu, nk'uko byatangajwe n'umujyanama perezida mu by'itangazamakuru Sande Dare. Izi mpinduka zigamije gukomeza gushimangira umutekano n'ikwirakwizwa ry'ubunyamwuga mu ngabo za Nigeria. Perezida Tinubu yahise ashyiraho abayobozi bashya mu nzego z'ingabo. Jenerali Olufemi Oluyede yasimbuye Jenerali Musa ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ingabo. Naho kandi leta ya Madagascar yatangaje ko yambuye uhoze ari perezida w'iki gihugu Andry Rajoelina n'ubwenegihugu bw'igihugu cye, nk'uko biteganywa mu iteka ryashyizwe na Minisitiri w'Intebe ryasohotse ku mugaragaro ku wa gatanu. Ni icyemezo gikomeye cyafashwe na leta ya Madagascar ku wa gatanu tariki ya 24. Leta yatangaje ko uhoze ari perezida Andry Rajoelina yambuye ubwenegihugu bwa Madagascar. Iryo teka ryashyizwe na Minisitiri w'Intebe ryasohotse mu kinyamakuru cya leta kandi ryemejwe n'abegereye Minisitiri w'Intebe, nk'uko bitangazwa na Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Rajoelina asigaranye gusa ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Amategeko agenga ubwenegihugu bwa Madagascar yo mu 1960 mu gice cya gatatu cyawo cyerekeye gutakaza cyangwa se kwambura ubwenegihugu bwa Madagascar mu ngingo 42 avuga ko umunyamadagascar ufata ubundi bwenegihugu ku bushake bwe abatakaje ubwenegihugu bwa Madagascar. Byagaragaje ko 2014 Rajoelina yasabye ubwenegihugu bw'Ubufaransa ku bushake bwe binyuze mu iteka ryasinywe n'Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa icyo gihe Manuel Valls, ariko yakomeje kubisha imyaka hafi 10 kugeza ubwo byamenyekanye muri Kamena y'umwaka, amezi make mbere y'amatora ya perezida. Rajoelina yasobanuye icyo gihe ko ngo yasabye ubwenegihugu bw'Ubufaransa kugira ngo bane bashobore gukomeza amasomo yo muri icyo gihugu. Ati iyo cyangombwa ntigihindura amaraso ndimo. Nyuma yo kwambuye ubwenegihugu bwa Madagascar, Andry Rajoelina ntashobora kongera kwiyamamaza mu matora ya perezida mu kirwa cya Madagascar. Mu gusoza, Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ko kuva ku wa gatanu ku itariki 24 ishizeho ibihano bikomeye kuri perezida wa Colombia Gustavo Petro n'umugore we, umuhungu we Nicolas Petro, ndetse n'umunyamabanga w'imbere mu gihugu Armando Benedetti, aho byatangajwe n'ikigo gishinzwe ibikorerwa mu bukungu muri Amerika. Amerika yavuze ko abayobozi bananiwe guhagarika ubwiyongere bw'itungano n'icuruzwa rya kokayine. Umunyamabanga w'ubukungu wa Amerika Scott Bessent yavuze ko kuva Pedro yatangira kuyobora, ubushobozi bw'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bwongeye kuzamuka ku rugero rutigeze ruba mu myaka 30 ishize. Perezida Petro yabinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko byari ibinyoma, ashimangira ko azahindura politiki ye yo gushaka amahoro asesuye. Ibihano bafate bijyana no gufatira imitungo yabo iri muri Amerika no kubuza ibigo cyangwa se abaturage b'Abanyamerika gukorana nabo, ndetse n'ibigo by'abanyamahanga bikoresha idolari ntibizemererwa gukorana nabo. Umuhungu wa perezida Nicolas Petro yashinjwe kuba umusimbura politiki wa se uherutse gufatirwa no muri Colombia akekwaho ruswa no kunyereza amafaranga. Naho Veronica Albuquerque, umugore wa perezida, na Armando Benedetti yavuzweho uruhare rutatangajwe neza. Ibihano bikurikiye amakimbirane amaze iminsi hagati ya Washington na Bogota byatanye ubwo Colombia yangaga kwakira indege z'Abanyamerika zari zitwaye abaturage ba Colombia birukanwe muri Amerika. Hanyuma byongera ubwo Amerika yatangaza ko yakoze ibitero ku nyanja ya Caraïbe mu mato akekwaho gutwara ibiyobyabwenge.